I-SABC yethule uhlelo olusha lokusakata Tindzaba kulimi lwakho amahora lamashumi lolubitwa nge-DTT. Kuvuka bona uhlelo samukela lihloti sithi akusebenza ndzabeni ye-SABC khuso mahlalo lesichazela kabantu ukuthi ngabe lo hlelo litholakala kanjani. Asikwamukele mahlalo ndzabeni teswati la kwe-SABC. Siyabonga. Asivele singene ndzabeni, bantu silo bayabuta ukuthi le DTT itholakala kanjani. Awusichazele nje kabantu. I-DTT sithola ku terrestrial television. I-DTT imele ukuthi digital terrestrial television. Ihlukane kancane ne-analog television lesijwayele la sisebenzisa ama-aerial endlini. I-aerial le efana ne-bunny ears le uyibeka phezu kwe-TV noma i-aerial le ehlala erufini la abantu bayijwayele khona. So i-DTT i-digital way yokuyenza ukuthi ama-picture suke la afike ezindlini. So if ufuna ukuyithola i-DTT uma une-smart TV or noma i-TV uyithenge maybe 5 years ago or 6 years ago, uma usearcha kuyo uzothola la ibhalwe DTV. Mara before usearcha kumele ufakele aerial engikhuluma ngayo. Ungayuza i-bunny ears le ehlala phezu kwe-TV if i-signal yakho is strong lapho. Kodwa if ingekho strong i-signal yakho kwamele uthole i-aerial le eserufini lesijwayele yakudala. Uyi-connect ku-TV yakho and then uye ku-tuna. Uma uya ku-tuna, if i-TV yakho i-ready for i-DTTV, uzobona izobhala DTV or ATV. Then uyayisearcha the same way bawusearcha ama-channel kudala uzothola ke ama-channel wakho we-DTT. Lama-channel lawa ahlukene nge-quality than lawa besiwathola ku-analog TV kudala. Clean, awana noise kuwo nje ngakudala mawuthuna i-TV uthola sometimes i-sound ayizwakali kahle or ama-picture wekho clear. Ku-DTT uthola i-picture clear all the time, and then uzothola ke nama-channel wethu lesikhuluma ngayo le-Tindzaba lesithi siyenza ngama-language wethu 24-hour news channel namanye ama-channel futhi asiwa-oferayo ku-DTT. Akusiyi-TV kuphela elapho na-radio ikhona lapho ku-DTT. Njengoba sewuchazile-ke ngaphambilini uhulumende wakhipha umledo ukuthi abantu labahola ngaphansi kwa-3,000 abahambe babhalise emaposini ukuze bakhona sebethole ama-set-top box. Babhalise-ke labanye sebawatholile-ke. Sekukhona-ke abantu labahola ngetulu kwaleyo mali leyo. Bona bangenaphi, bona basitela nje bathola njalo ama-box lawo, nekuthi-ke uma ngabe bede ema-smart TV ukuthi bangathenga labo bafake laba labasemkhathini labahola ngetulu kwa-3,000 bayithola kanjani DTT bona? Benda njani ukuthi bakhona bayi-access i-DTT? Okay, ngizocala ngokuthi bayithola kanjani bona. Bangaya sinabo Space TV la kuthengiswa ama-dish khona we-DSTV or ama-satellite dish in. Yiyo enye indawo la ithengiswa khona i-DTT receiver. So bangaya lapho bayithole if abaqualify kulabo bangaphezu kwe-3,000 or 3,200. And then labo bakhona ukuyoyithenga or labo bayitholile ku-post office ke nabo bazoyichuma the same way as uma ba-connecta i-aerial emva kwe-TV. Le aerial manje bayifaka ku-decoder yabo, and then le decoder bayi-connecta to i-TV with the same way laba i-DVD or i-video machine khona bayayi-connecta kanjalo, basearche the same way basearcha ngakhona ku-TV, and then nabo bazothola ama-channel. I-set-top box izokusiza ukuthi uma ngasi i-smart TV ayinandaba ukuthi i-TV njani. TV yakudala, i-TV yamanje izosebenza kuwo wonke ama-TV. So lama set-top boxes ayathengiswa, akusiko ukuthi kumbe batholakala mahala kuphela. Bakhona abantu labangahamba bawathenge khona so bakhona sibethola DTT. Yes, ayathengiswa ngese kuma-shop afana nabo Space TV. Bangabheka nje amanye ama-shop. I'm sure as izocinywa because siyazi ukuthi khona manje there is 4 provinces ezisadlala i-analog TV ne-DTT at the same time. I-Gauteng, i-KZN, i-Western Cape ne-Eastern Cape abakacimi i-analog TV, but the other provinces sebayicimile. Only thing they can watch lapho i-DTT kuphela. So labo bangaqualify bangahamba yothenga kubo Space TV. Kwagcina nje bengabe utenhlelo ukuthi le DTT bengafakwa kule app yethu lensha i-SABC Plus. So kule app SABC Plus le channel lesikhuluma ngayo le indaba zelumi lethu 24 hours sizoyifaka ku SABC Plus. Leyo platform ibizwa i-OTT. I-OTT yona ukuthi uyithola ku device yakho, computer, laptop, phone, whether i-Android or i-iOS, udownloada nje i-app
uyaregister lapho and then uthola wonke ama-channel. Kodwa le yethu indaba yona izofika lapho around April, phase 3 wesilauncha ngama-phase. So sase ku-phase 2 khona manje. Ku-phase 3 sizoyilauncha nalapho i-OTT uzoyithola nale channel and amanye ama-channel asafarayo asinawo we-SABC. Sibonga kakhulu Mahlala isikhathi sakho. Okay, ngiyabonga sibonga. Leyo ke ngikhuthaza Mahlala lokusingasho ukuthi uyinhloko yeTindzaba eTindzabeni te-SABC.